ni amagambo akomeye yatangajwe n'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC Sylvain Ikenge. Amagambo twavuga yuko ari n'amagambo ateye ubwoba, kuko Sylvain Ikenge yagarutse cyane ku baturage batuye mu gihugu cya Repubulika ya Congo bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, avuga yuko ari ikibazo. Ariko nyuma yo gutangaza ano magambo, ibihugu byinshi byamaganiye kure aya magambo yatangajwe n'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, ndetse kandi bavuga yuko aya magambo atarakwiye umuyobozi mukuru uyoboye urwego nkuru rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nshuti bavanywe rero, nyuma yo gutangaza ano magambo, amahanga menshi yamaganiye kuri aya magambo y'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC Sylvain Ikenge, cyane cyane nk'igihugu cy'Ububiligi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Maxime Prevot yabigarutseho yamaganira kure amagambo yatangajwe n'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC Sylvain Ikenge, nyuma y'uko kandi n'ubundi igihugu cy'Ububiligi cyagiye gishinzwa gukorana bya hafi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bikorwa byinshi bitandukanye. Ni mu gihe kandi nyuma yo gutangaza no magambo, umuvugizi mukuru wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ari amagambo nawe yavuze avuga yuko igihe kigeze ngo kugira ngo noneho bagaragaze yuko icyo bashaka kurwanirira ari impinduramatwara, ndetse kandi impinduramatwara igamije guhereza agaciro abaturage bose bo ku butaka bwa Congo batavangura. Nshuti bavanywe rero, ibintu byongeye kumera cyane, bisa naho noneho M23 ibonye impamvu fatizo ndetse kandi n'urugero rwa nyarwo rwimbitse rweruye, ndetse kandi rwiyongera ku ngero nyinshi bo bagaragaza yuko leta ya Kinshasa yagiye ihohotera ndetse kandi ibabaza abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. AFC M23 nyuma yuko witwa umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC avuze ano magambo, AFC M23 nayo isohoye itangazo navuga yuko riteye ubwoba muri rusange. Navuga yuko ari itangazo n'ubundi riteguza intambara yeruye ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi no ku ruhande rwa AFC M23. Nshuti bavanywe rero, umuryango mugari ndababwiza ukuri ko ibintu byongeye guhinduka, ndetse kandi ndanababwiza ukuri ko ibintu byongeye gukomera cyane. Ni mu gihe kandi imirwano yongeye guca ibintu mu bice byinshi bitandukanye bya Fizi, nk'uko amakuru ari kongeraho. Amakuru ari guturuka muri Fizi, hari uduce twaberemo imirwano turi buze kugarukaho, ndetse kandi mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Turagaruka kandi mu yandi makuru adasanzwe n'ahitwa za Shabunda, naho urugamba rwakomeretse kandi rwabaye icyitwa Magasa. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, nacyo gikomeje gukaza imyiteguro ikomeye cyane yo kongera kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira ngo bakawambura umutwe wa M23, nyuma yuko n'ubundi uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC bo batizera ndetse kandi batemera yuko uruhande rw'igisirikare cya M23 baba bararekuye umujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kuzamuritse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza. N'inshuti bavandimwe muryango mugari, ndababwiza ukuri ko ibintu byongeye kuzamuritse kandi ndababwiza ukuri ko ibintu byongeye gukomera cyane. Ukurikije uburyo ki situation ihagaze, ibintu ntabwo biri buze koroha, ndetse kandi nta nubwo biri buze koroha muri rusange. Mu kiyaga cya Tanganyika icyitwa Mouvement Militaire ku ruhande rw'igisirikare cy'Abarundi FDNB zikomeje kugenda zivuza ubuhuha, ndetse kandi bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi impamvu ibi byose bari kubikora nta yindi nuko ngo bari kugaragaza yuko nabo biteguye kurwana ndetse kandi no guhangana ku buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho. Ibi biraza byiyongera n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko bikomeye ndetse kandi byeruye bababajwe bikomeye nuko umujyi wa Uvira uri mu maboko w'icyitwa AFC. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ku ruhande rwabo ngo barashishikariza uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB yuko batagomba kwemera kwerura gutsindwa mu buryo bwimbitse kandi bugaragara. Mu gihe kandi mu yandi makuru akomeje kugenda angeraho ari guturuka ndani ya ndani hano hagati mu gihugu cy'u Burundi, biri kuvuga yuko uduce twose dutangatanze igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kuzanwa ubutitsa. Ni mu gihe kandi imyitozo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ikomeje kugenda itangwa uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi n'imyitozo igamije ngo kureba buryo ki uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bakongera kwikusanya bakaba bagaba ibitero mu misozi yegera Uvunji, mu misozi yegereye Sanje, mu misozi igana hafi neza n'ibice byegereye igihugu cy'u Burundi. Birumvikana ko kandi igisirikare cy'u Burundi FDNB bafatanyije n'abacancuro b'aba Black Water bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo ngo imyitozo n'imyitozo
njyarugamba bakomeje kwihabwa n'aba bacancuro b'aba Black Water bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo nka Colombia, Argentine ndetse kandi na Mexique, ngaba bose bakomeje guhereza imyitozo abasirikare b'abarundi ndetse kandi ngo n'imyitozo igamije kureba buryo ki bagomba kwitegura urugamba mu buryo butandukanye nubwo barwanamo. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bo ngo bizereyemo cyane FDNB kuruta uko bizereyemo abandi bose. Ibi kandi byanagiye bitangazwa bivuga yuko mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyaba kitari ku rugamba FARDC bigoranye cyane kuba yatsinda, kuko ngo akenshi usanga ba operation commanders ku mirongo y'imbere ku rugamba ba FARDC akenshi usanga ngo batumvikana, ibingi bigatuma urugamba n'ubundi uruhande rw'igisirikare cya FARDC rutsindwa. Mu gihe kandi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bo batangaza byeruye banabwira uruhande rw'abasirikare ba FARDC yuko impamvu igisirikare cy'u Burundi FDNB cyagiye gitsindwa cyane mu bice byinshi bitandukanye n'uruhande rw'umutwe w'intare zasaramwe ngo byagiye biterwa n'uko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bamwe mu basirikare ba FARDC bagaragaza ndetse kandi bagerageza kwereka igisirikare cy'u Burundi yuko aribo bashoboye, kandi nyamara ngo bagera ku mirongo y'imbere ku rugamba bakumva icyitwa urusaku rw'intwaro bagahunga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nshuti bavandimwe rero ibintu byongeye kuzambanitse, kandi nshuti bavandimwe ibintu byongeye gukomera cyane, bisa naho byongeye guhinda isura, ibintu bisa naho byongeye kuzambanitse, kandi benshi muri twebwe turi kubona uru rugamba ruri kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birasa naho n'ubundi ku ruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe bo badashaka guhagarara. Birasa naho ku ruhande rw'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC Sylvain Ekenge amagambo yatangaje asa naho yatumye uruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe bo bibibutsa yuko bagomba kongera gukora mu mbarutso ndetse kandi bagomba gukomeza kwirukanka ndetse kandi bahirimbanira ngo gufata ibice byinshi bitandukanye. Mu gihe kandi ku ruhande rw'intare zasarambwe bo bagiye banatangaza ko icyifuzo cyabo ari uko Kivu yose yaba Kivu yigenga muri yaba leta yigenga muri rusange. Ibi rero bisa nkaho n'ubundi uruhande rw'icyitwa M23 nyuma yuko yo ivuze yuko ngo niba ngo umuyobozi nk'uyu avuga amagambo nk'aya ngo biragaragaza yuko n'amasezerano yagiye asinywa byaba ari Doha muri Qatar ndetse kandi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba ari n'andi masezerano agamije kuzana amahoro ndetse kandi n'ibwirizwa rikomeye ry'imiryango y'abibumbye rigaragaza gushyira mu gaciro ndetse kandi no kurengera uburenganzira bwa muntu. Ibi ngibi byirengagizwa ku karubanda ngo ijambo nk'iri rikavugwa nk'umuyobozi nk'uyu, bigaragaza yuko n'ubundi ngo imigambi mibisha ikomeje kugenda icurwa ndetse kandi ari imigambi ngo uruhande rw'icyitwa intare zasarambwe ngo bo bagomba kurwanya bivuye inyuma mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Nshuti bavandimwe bakunze bakadasohoka, ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje guhinduka ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Birasa naho bigaragara yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bo bavuga yuko bo batari bwemere gutsindwa ndetse kandi no guhagarara na gatoya ku mirongo imbere ku rugamba. Nyamuneka ndababwiza ukuri ko ibintu bitoroshye ndetse kandi ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bikomeje no kugenda bikomera cyane ndetse kandi benshi bari kubirebesha mu mboni z'amaso yabo baravuga yuko uru rugamba mu gihe rwaba rukomeje kugenda rutya, uru rugamba rutari buze korohera gato ndetse kandi ruri buze kuba ihurizo ukurikije buryo ki situation ihagaze. Ibintu bikomeje guhinduka ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no kugenda bikomera cyane. Benshi bari kuvuga bati mu gihe urugamba rwa rukomeje kugenda rutya ku ruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe bo ntabwo bari buze kwihanganira ibiri gukorwa cyangwa se ibiri kuvugwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, ahubwo nabo bagiye kugaragaza icyo bashoboye ndetse kandi bagaragaza yuko gahunda bafite ari uguhatana ndetse kandi no guhangana ndetse kandi mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka, ibintu byongeye guhinduka ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe bo bivuga yuko ngo no mu bice bitandukanye by'iwarikare bo bakomeje umugambi ndetse kandi n'imbaraga zikomeye cyane zo kwegera mu duce twinshi dutandukanye n'ubundi FARDC ndetse kandi Wazalendo n'abandi bafatanya ibikorwa bakomeje koherezamo abasirikare. Bakavuga yuko imisozi yose strategique yo muri warikare uruhande rw'intare zasarambwe bo bakomeje kuyoherezamo abasirikare benshi cyane ndetse kandi biganjemo abakomando bo ku ruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe. Ukurikije uburyo ki situation ihagaze, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura. Ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeye ndetse kandi nkanababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura dukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ibintu ndababwiza ukuri ko bikomeje kugenda biba akaga ndetse kandi binakomera cyane.
nk'ubu ari amakuru mfite aka kanya yuko mu misozi yegereye ahitwa za Nkoba ndetse na Alimba, ahangaha ngo ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi yegereye Imwenga babyukiye mu rugamba rwo kwataka iriya misozi kugira ngo barebe buryo ki bakuramo iriya misozi y'Ishabunda. Mu gihe kandi ayandi makuru mfite mu misozi y'Ifizi, nk'ubu amakuru mfite nuko bivuga yuko ku ruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe cyangwa se ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC bigaragara yuko nk'ubu urugamba rukomeje kugenda ruba icyitwa magase, ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana, 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 ni hatari sana. Nk'ubu mu misozi yegereye ahitwa Barakavire hafi neza cyane, mu misozi yegereye ahitwa mu misozi ya Fizi, mu misozi yegereye ahitwa Karugogo, hano za Karugogo biravuga yuko humvikanye icyitwa imirwano ikomeye cyane yasatiranyije uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa ntare zasaramwitse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Bibaye nyuma yuko n'ubundi byavuzwe yuko ku ruhande rw'umutwe wa ntare zasaramwe cyangwa M23 bikuye mu misozi yegereye ahitwa Katongo ndetse no mu bindi bice bitandukanye, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka muri ibice akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi bikagaragara ko urugamba rukomeje kuba ihurindutse kandi urugamba rukomeje kuzambaritse kandi rukanahindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe mu muryango mugari bakunze bakadasohoka, nshuti bavandimwe mu muryango mugari bakunze bakadasohoka, bakunze bakadasohoka, ndababwiza ukuri ko ibintu byakomeretse kandi byazambye. Nk'ubu ahitwa ngo za Kicura no mu misozi yegereye ahitwa za Rikishenga no mu misozi yegereye ahitwa za Marungu na Katembo biravuga yuko humvikanye icyitwa urusaku rw'amasasu rw'imbunda nini ndetse kandi n'intoya ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga yuko basakiranyije ku rwego rudasanzwe ndetse kandi bikaza no kurangira ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo ngo bahatakarije intwaro ziganjemo imbunda ziri mu bwoko bwa 12 PKM zigera ngo kuri 36 ndetse kandi bikavuga yuko hanafatiwe igifaru kimwe mu misozi yegera ahitwa mu Rukeni n'ahitwa Kishura, nk'uko amakuru ari guturuka Ifizi akomeje kugenda tugeraho. Urugamba rwa Fizi rero rutangiye nyuma y'amagambo n'ubundi akomeye yatangajwe n'umuvugizi mukuru w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Sylvain Ekenge, amagambo asa naho yasembuye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bawibutsa yuko n'ubundi ugifite guhatanitse kandi no guhangana mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Nshuti bavandimwe muryango mugari bakunze bakadasohoka, urugamba rwongeye kuba amagase ndetse kandi urugamba rwongeye kuba ihurizo. Benshi baravuga bati rero intambara noneho nibwo ijya yatangira, benshi baravuga bati rero intambara nibwo ijya yakomera dukurikije uburyo ki situation ihagaze, aho ibintu bikomeje kuzamanitse kandi aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ndabwiza ukuri ko ibintu byakomeretse kandi nkanabwiza ukuri ko ibintu byazambye. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe mfite aka kanya akomeje kugenda atugera aka kanya, biravuga yuko mu misozi myinshi itandukanye yo muri teritwari ya Rushuru cyane cyane ahitwa za Kagera ndetse kandi no mu misozi yegererwa Amarehe n'ahitwa za Ishasha n'ahitwa za Kigunga, mu misozi ya za Nyakigunga hari hafi y'amashyamba yegereye ahitwa za Parike ya Virunga. Uruhande rw'umutwe wa M23 baracyakora icyitwa imikwabu ikomeye cyane yo guhiga icyitwa Wazalendo ndetse kandi n'aba FDH bihishe muri biriya bice mu rwego kugira ngo bahangane nabo ku rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho. Ukurikije uburyo situation ihagaze, ibintu byongeye kuzamuritse kandi ibintu byongeye gundiswa ndetse kandi urugamba ndongeye kwibutsa yuko aribwo rwajya rwatangiye ndetse kandi nanabibutsa yuko aribwo rwajya rwakomera. Ariko nizimbye mu magambo ku murongo wa telefone hari umuvandimwe ndi kumwe nawe witwa Bwana Rufanguwa uherereye mu bice byinshi bitandukanye, ngiye guhamagara akadusangiza uburyo situation ihagaze, akatubwira buryo ki byifashe mu misozi myinshi itandukanye yahariya muri rusange. Nshuti bavandimwe muryango mugari bakunze bakadasohoka, ibintu byakomenetse kandi ibintu byongeye guhindura isura. Uraho neza Bwana Rufanguwa, uranyumva neza? Reka mukupe nongere musubizeho numve. Urakoze cyane Bwana munyamakuru,
reka nsuhuze n'abantu badukurikiye muri iki gitondo cya turi kumwe n'inshuti ndetse kandi akaba umuvandimwe ni wa wundi musanzwe mumenyereye hano kuri Karemba Official, bamwita Rufanguwa, aherereye hariya mu misozi ya Sud Kivu. Aha turi kuvugana ari muri Uvira, ari kudukurikiranira uko situation ihagaze no mu bindi bice bihegereye, ndetse kandi ahagerageza no kwihuza n'izindi nshuti ze n'abavandimwe bari mu bice byinshi bitandukanye, bakagerageza kudusangiza kuri byinshi kubiri kuvugwa ndetse kandi kuri kugaragara ku butaka bwa Kongo bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Reka rero tumusuhuze ari nako dusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, ibirasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mukomeze mumererwe neza, n'abadukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu bice byinshi bitandukanye twabashuhuje. Uraho neza bwana Rufanguwa? Muraho murakanya amahoro y'Imana bwana munyamakuru, dusuhuze n'abadukurikiye muri aya masaha by'umwihariko y'igitondo bwana. Yego urakoze cyane bwana Rufanguwa. Rero nta kindi twebwe kitugenza, ni bya bindi bisanzwe aho twiyemeje hano kuri Karemba Official kugeza ku bakunzi bacu amakuru adasanzwe utasanga ahandi. Ndakubwira ni nanjye nagushuje, ni kandi nanabwira abakunzi bacu ko tukwakira ugiye kutubwira biri gukorerwa ndetse kandi biri kugaragara aho ngaho. Ntabwo ndi kukumva neza bwana, sinzi ikibazo niba ari ikoranabuhanga sinzi. Nguko rero ikoranabuhanga ritari kutworohera, ndagira ngo wimatature mu minota mikeya utubwire uko muri Uvira biramutse, utubwire n'imisozi bivugwa yuko ishobora kuba yafashwe, nabonye wanyandikiye hano muri Minembwe nayo rwose utubwireho, utubwire izo operasiyo zakozwe zite mu minota mikeya wigendere, hanyuma nanjye ngaruke mu makuru adasanzwe mfite hano wanyohereje. Muri iki gitondo nakubwira ko ubu akenshi na kenshi mbarizwa muri South Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo ahangaha mu Uvira, ariko ukuntu ibintu bimeze by'umwihariko umwuka ukuramutse, nakubwira ko bikekwa ko nk'uko no ku munsi w'ejo byakomeje kugenda bikekwa ko harimo harinjizwa ingabo nyinshi ku ruhande rwa leta, byaba ingabo zo ku ruhande rwafatanya rw'igihugu cy'Abarundi, byaba abawazarendo benshi, byaba FDL mu mbabare ndetse n'abandi bafatanya guhangana na M23. Nubwo rero ko harimo harinjizwa ingabo nyinshi by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu rwego rwo kugira ngo bajyane n'amajanja, kuko bakeka ko ingabo intare za Sarambwe zaba zikihashinze amatako bwana. Ubwo bivuze yuko ibiri gukomeza kugenda bivugwa ko umujyi wa Uvira ushobora kuba uri kwinjizwamo abasirikare b'Abarundi na FARDC mu ibanga rikomeye, hakaba n'abaturage bari gukorana nabo, koko nibyo? Mu biri kuvugwa yuko FARDC n'Abarundi bari kohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira, koko nawe bihagazeho urabyemeza yuko ari byo? Yewe bitewe wenda n'ibyo kunesha amaso yanjye, ntabwo nanjye nabihakana kuko nibyo ariko bimeze, kuko hari n'ubundi nyuma y'uko M23 yari imaze igihe kitari gitoya cyangwa se kitari kinini itangaje ko yavuye muri uyu mujyi, ariko harimo haragaragaramo uruntu ibyo byose byemeza 100% ko bishoboka bwana. Ubu muri iki gitondo nta bwicanyi bwavuzwe cyangwa bwagaragaye mu mujyi wa Uvira nko ku munsi w'ejo bivuga yuko hari umumama wishwe ashinzwa gufatanya na M23 yishwe n'abawazarendo? Cyagaragara ko ubu bwicanyi butahagarara kuko buraba kandi burakorwa, aho bavuga ko ubundi umuntu uwo ari we wese uzagaragaza ko yari afite uruhare by'umwihariko muri iriya myigaragambyo yabaye, nicyo kintu cyonyine cyasembuye bano bazarendo n'aba Barundi bafatanya, aho bavuga ko buri wese byagaragaye ko yagize uruhare rutaziguye mu myigaragambyo mu bikorwa byo gufasha M23 azahashyira agatwe bwana. Ibyo byo ntabwo byahagarara. Hanyuma ndagira ngo umbwire agasozi wambwiye kafashwe kari muri Minembwe kitwa Ngusa, kafashwe gute n'umutwe wa M23? Kafashwe bidasubirwaho, ni mu mirwano yabaye mu rukerera n'ubundi yari ikomeye, hagwemo n'abasirikare benshi ku mpande zombi bwana. Bivuze yuko aya makuru wayakuye hagati mu bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'abari ku ruhande rwa FARDC na M23? Niko bimeze bidasubirwaho rwose, n'abantu babimenye. Niyo makuru bavuga ngo aya ngayo ntabwo ari ivumbi, exactly kafashwe bidasubirwaho, kari mu biganza bya M23 bwana.
Ndagira ngo umbwire rero ugaruke ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bivuga yuko cyagarukanye imbaraga zidasanzwe ngo kiri kugaragaza ingufu zitandukanye n'izo twabonaga ku rugamba bitera n'ubwoba uruhande rwa AFC M23. ntabwo ndimo ndakumva niba ari itumanaho ryo iki gitondo nta dore ko butaranaca neza ntabwo ndimo kukumva zikagurika sinzi bwawe. Turihangana nta kibazo, abakunzi bacu nabo batwihanganira uburyo bari bwumve biri kuvuga nabi cyangwa neza. Ndagira ngo umbwire ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi biri kuvuga yuko gikomeje kugaragaza ingufu zidasanzwe zitandukanye n'izo twabonaga ku rugamba. Urabona ibi bintu biri buze gutanga umusaruro ku ruhande rwa FARDC kuko abarundi bakomeje kugaragaza ingufu zitandukanye n'izo bakoreshaga ku rugamba? Nakubwira ko wenda bitandukanye nuko byari bimeze mbere, kuko mbere wabonaga ko imbaraga atari nyinshi cyane, wenda ababikurikiranaga bavugaga ati na 23 se ko twumva ko ariyo ihora itangaza ati twafashana, nubwo twarwanaga ibitangazamakuru bitandukanye byaba abanyamakuru bagenzi bacu bo kuri YouTube. Yes, urakoze cyane rero bwana Rufangwa kuri no tariki ya 29 ku makuru adasanzwe utugejejeho. Nituza kugukenera turaza kongera tuguhamagare rwose. Imana ikomeze ikube hafi n'ukuri kandi igushyigikire ku budasa ndetse kandi n'imbaraga ugerageza gukoresha kugira ngo hano kuri Karemba official ku makuru mpamo kubiri kubera ku mirongo y'imbe ku rugamba agere ku nshuti zacu zakadasohoka cyane cyane zidukurikirana uko umunsi ugenda uzahaza undi. Bwana Rufangwa rero mwifurije kumererwa neza. Bwana Rufangwa uranyumva neza? Uranyumva neza bwana Rufangwa? Bwana Rufangwa reka tumureke gato ndabona ngira ngo avuye ku murongo, ariko situation nuko ihagaze byatubwiye ngira ngo nuduce two ngutwo twafashwe abarundi ngo bakomeje kongera ingufu mu bice byinshi bitandukanye. Muri rusange reka nganira nawe mu gikari ndaza kumubwira dukurikiranire biri kubera Fizi. Nabonye abantu benshi ari kutubaza amakuru ya Fizi, aze kutubwira uko situation ihagaze muri rusange. Kandi rwose bwana Rufangwa tunamwifuriza kumererwa neza kuko tunamushimira akaza akora, kuko ibice barimo rwose ntabwo biba byoroshye kugira ngo abashe no kuba yahagararanga tubwire n'ibintu atubwiye mu minota igera ku 10. Nyamuneka murakoze cyane nshuti zakadasohoka, muryango mugari bakunzi ba Karemba official, by'umwihariko inshuti magara za Karemba Aimable, mujye mwikorera subscribe ndetse kandi mwibuke kulikinga izi nkuru, comment nazo ziba zikeneye kugira ngo tumenye aho ibintu bigenda neza no bitagenda neza, tugarukane icyitwa imbaduko y'amakuru adasanzwe utasanga handi uretse no kuri Karemba official.